Khuble pi barok syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san menta kesni kilong. Chaka DJP lit pinsngau keseng United NEHU Trap Movement bakiu ki kam sniu. Liu MLA ke jirang ya ke Tengah Health and Wellness Center. Bat kershan ke FKJGP de ki marbam syakawai kalong yeng baban ke jintok. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam dunia. Bam shingan shu ki knarit bat ki riu kinthai na ka jingkiu stat ki kam sniu hapo ke Jylla na du ke kam penyap bat ke jingjellei ki kam khai drok lem ki nong di hapo ke Jylla haga khat khandai tarik Nailur arhajar arpusan kelepelong ya ke United NEHU Trap Movement ban let pensngau lingpa ke jingtho syaka Director General of Police ke kong Ida Shisha Nongrang ban le halor ke jing kharoi kini ki kam sniu khnang ban la ban penwan dur biang ya ke imlang salang ban shngan ki hebrit bat ki riu kenthai habai kren bat kilat pathai Khubor na kaliang u president keseng uba Charlie Rani uloong ba kajingwan jungki kalong ba amtang ban pensngau Henry ban wa jing tebru halor ki babun ki kam sniu ki baladep ja nadu kejing syak penyap kawi kalong kemi lembat ki kena red hamau yong kejing yap kalong kemi hamairang lembat kejing jar ngai usamla na nongkwar lembat ki wei kejing ja ki bala pensyong area ke Jylla kejing wan jungi mentakasni nakaliang keseng yacem kalong ba giwan ban ya kendu i halor ki kejing ja kan ke crime ke ba hala ambi mental ima nomor ba kum keseng hi berakoi lagi ni kisni bala dep kejing syak penyap jongki kot Samla jungi jong ki klung khna kara kejing syak ket kan tade kejing jak let jungi khna labun ke kejing pio jong drugs te kita kemat balai kalong ba kejing jai ki khna jungi wat chabar state ulong yuan ba ni snow khmat ni GP tasni te namar ba nadu kasni ba ngi lai kini kejing ja nadu ki tayo banai gladep kham tam me kabakam snow cherkhai ba snow snai kalong ba ki klung khna mata kam don chu kata kajing shangai ko biang te halor kata kalong rim ba man sing ni shimmer ni sinjam ni lai shong ni lang ka jami ni la wan ban ya kandu na yi GP bangin snow ni ki ba ba te am tang kata kajing wan ka jangi mentaru kalong ba ngi wan ban snow ndai tong snow ni wan ban keliru na mata kini ki kes ki bladep ki bala ladep ja ke bang nadu kapor jong itu ba bahasa penyap ke mairang nang tade kemi kun nang tade kejingja po bai lap ka majap na po mulyong ei iwi long kemi bawi kun khulung kena mo nang tade kejingja jong kun Samla jing ni po mulai motor ter bat ki babun ki crime ban ong ngimla ban ngilum thup shu amar kalabun pa to kasir ti ku mangiju ong ba kata rikasi jungi gade nadu mchwa gade rikasi ba long tibriu tublei mo ko tibjat khatman bat kade kari ba sok sangai te kan ini ski bangi i kala long kala imas ba pala long kata kajing ong na kajing penyap likam kam dan jing shu ki briu translam ba menta ye long iwan mat kerpa khmat di badan buram ba intesno ba income penklan no ki police force long ban yo kajing ada biang calling gini kita te nang tade bat kumjuru ye kini ki unsolved case kini gimana bala don kampen kloy no ba khnang ba ki victims family juga victims manang ba ki bahing masam ni gitu balangat jinja kinyo ka jingsuk mo namar ba kam besi kana du mata isyong kaya lingo ka lingo ba ka jing kumju ka jo ka poru ndai dang ka jing lingo ka jing ka umdum ka jing de kita gidi ge bangiwan snow de nol kata ba ngir dan du ka kala don ka jing kran spang drugs de ngilap snow chi ba namar ka jingjur drugs ta kalau long cuma pelat dia punya price keborok ki crime kita nang drugs lu kalau long coba syirkai dia ngiting bagi kun Samla jingi mentangi bun balang ngop honi jat jing kau honi jat jing di dua bapun subhai ramet jing di dia kata wei ganong rim ngon snow wei bai plan ji anti ya kayak NTF lu ban kam ban klan ju bat nakaliang ka jungi ngi oferi ba lada ki don kam hakanu no kapor ngilong ki bakloi ban ya trailang bat police department la bat anti NTF di lada pasat tu ki number jong SP jong ka NTF bani coordinate bani dia kata ka di gawai ka ba ngina kaliang seng ngiwan pen snow bat ila da pangru ba kidon ki cases ki ba ngiwan kali na maraka nakaliang jongi kolong ba
ibu ka jing kli pi ibu sen kini ki nong hydrox yang mo pedless kia kila yo kem matang haradin ka to kani banai kini lalai te ngi kwa ban snow si iru ban bai nang pen klan su mon ba ite long limba kam de tang si limba ki press media wale ka anju ba kan pen klan ya ka an ba kidi ban kuno kindai ban yo bil pi namar ba limba ka jing lat lan lat kloi no ka jing kini kapan poi so put ba kapan sluri ki we ki yong lalong no ba kindai i mentakin uncak kemuai tang hadin kanu lalan kiwe du kiba le ka juga kam kilong slur maniki jadi halor kani kanong rimba ni pesngo ini yang ba pen klannya kita ti labatai yang mayiru kadon kata an ha yes kalong ba ununu minimum system kinum lang mobil di lang yele ban pen jurhi ya kata Europe pen klannya kita ki ko de tentang iwai ka bakado kalong ba nakaliang ka jongi ni la pesngo ru ya ka jingjah po dali namar komshap for example po dali bat skui ki states inang iya kini ki por glalet ki bon ba ki kes baru ki ba ki kena kun samla jungi ki pulie na ki trace di sabar kinda poi sate ki sha buli ki sha haras teng hadu ki poi hadu puot ba ki sha pen sim ka jingim ngani dan hadu ka puot ka poi ba ni ba ki sukam ka site ki sama ni hadu kan ta kalong ene delma mo kalong kapen long undum saat undum yang iwat khantam ya family joki te kita gi mi pesngong yang pet madang recently kanang don go ga jingja ko dali ba we ni ba don ga jingja sho sha dak we ba hing jogi ste gi belong di hebrio te hot ni sim collectively om tang ba jai in like what we do to ga jingja ba yap yang tu kena mulai last time by GP bilang itu bilang pesngong ini isu tenan nomor ba nakaliang ke polis department nakaliang ni DGP ya ko ya min seming yang wat kuslai ya kitu kini ke bersabar le ye le kan balapan pen kloy ya ka ni ka investigation namar ba ngiru long suan ngi ap UMLA ka jirang uba sustenance sotun ubadairu menteri ke sorkar Jylla mentakas ngi ka khat khandai trik Nailur ulalet ban ple pa ba no ya ko umternga health and wellness center ka belatai hapo ka snong umternga ribhoi ka bade ka wei ni ki snong khapot hapding ke Meghalaya bat Assam. Kani ko umternga health and wellness center kan ajing mentoy ki pat ba jong ki arpho teli ki snong ki badon hakathan umternga banyo e ka jaka sumar ka babiang na ka benta ki pat ba jong kani kathan. Ya katay ka sub center latay ha ka jinglut ka balakot siya ka sanpusan lak tingka ha ka balashna bat penwandur janay bah da ka umternga village health council VHC. Ha kini kasngi nalor UMLA ka jirang uba sustenance sotun ubadairu menteri ka sorkar Jylla lasakhiru da ka jingedon lang u Abhilash Baranwal deputy commissioner ka ribhoy ka Dr. Aegis Imle district health surveillance haribhoy uba migalan marbanyang rangba snong ko umternga kiwei kinong tre ka kwat ka khia bat kiriu rangba jong katikathan habakren hakini kasngi uba sustenance sotun ula kerpat ikinong tre kiban sa tre hapo katay ka sub center bekidei ban tre bha bat amban mi kanu ka jingsha kantho halor ka jing torti karukom tre kam ha umternga sub center kenang bekatay ka sub center kan long shisha kaban ajing mentoy kipat ba jong katikathan kabadei ru kathan kabadon hakapot hapdeng ka Meghalaya bat ka Assam. Hakatay kasngi balaple katay ka sub center ladon ru ka jing sumar a ya barok ki jat jingpang ya kabalawan de ki briu katanat ka kwat ka khia na ribhoy lembat na PA Sangma International Medical College. MCC Jirang Constituency. Dekat di Kiasyam and Wadi Workers, Sumawan I yang special.
Lingba Health Department. We have all doctors present here, all the staff, nurses, staff of the health department. It is because of your hard work, doctors, the health department. It is because of your hard work. That's why the program happened today. We all gathered here because of the inaugural function of the Health and Wellness Center. I would like to thank each and everyone, especially right from the doctor in charge, the DMHO, all the doctors, the health department, and the Hands Foundation, who have a hand together in running this Health and Wellness Center. And I was informed that Hands Foundation, they are very equipped and many facilities will be getting. It is through this Health and Wellness Center. Ki pajba baro, wanumdo mensim, kajing mentoy, kan sawan na kebentajong pi, bat kunjuk na kebentajong ngaru. Kayeng kajongi do kadon hang lejan ngaru ngasdai way na ban yo sumar kadon kam hakno kadon por kadon kam na kebentaki bani kundu iki nurse iki dokter hakinika Health and Wellness Center. Tekanong kajing mentoy na kebentajong ilang baro. Tesim ya kenika kabu sumar ya kenika Health and Wellness Center, but ngikar menru ba kalaway jong kenika area, kalaway jong kenika sub center, jong kenika Health and Wellness Center, kan Shillong kajingker ku kaba onang la susu ban penbit penbiang lane ban upgrade ya ki facilities ke repair la kalong ba ki doctors lane ki dawai ki machine lane ki testing machines katslong ka jimentoy na ka benta jong pi baro ki pa nong chong nong pi ene ki stall baro idon na ka benta kum ka way na ki programs ki ba ka health department kabu ringkat haga ni kasngi kabanong ka jimentoy na ka benta jong pi ka MHS and PMJY scheme, kalika Aadhaar enrollment, kaba pilai ringkat menta kiyai, shimme kalika kabu, nang ba kalong kajimentoy na kamenta kajungpi. Kibabun, kilong yeng, kibajupun yang habkidon ha hospital, kiyong ba ngiduna bansiw, yakane katay kabil. But laju kali ki hatu pilaju enroll em yelade pilaju don em yakta MHIS card but kajubab kalong ba bunsin kilong ying kimdon yakne card te kalong ka jindulong nagamta kilong ying kibamdon yakne card te kidon kilong ying ganong epi kibadon kibabut renti kibakongu katum ka bha kaba kesolka kalabu iyo ya kejirap bat kalong kejimentoy na kabenta jongki baro he ki panong sunong baro pidiban sim me kene kakabu apakah sorkar kapli kala kalenti nam ta jongki pidiban sim me kene kakabu kenal ba pila banyo ya kejimentoy kedai skim kumbala partai mana kadai lingba ka PM Abhim Kinongelam ke kinhon sing bhalang ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People Umling Unit hene kesngi kilalet ban kershan marba mardi ya kwei kalong yeng ha kashnong sokma ha kathan lailat riboy kabadon hapdeng ka jingduk jingkerdo Ketika long yeng kedai jong kong Sunita Rani bat uba asyik marak ki badon ru arngut ki khon
bat kate kalong ying kadon hapring kajing ke bakraw namar kajing ban kajing duk kajing kerdu hadu baga kemi bat ki khon ki hapan sya thangan bon sngi bat ki hapru ban syong ban sa ha ke ying ke bagi syong kisa namar kajing sngo sen ye kate kalong ying na kaliang ki dukhot jong ke FKJGP so ma unit kila pentip shikinong elam jong ko umling circle bat marmar na kaliang ke FKJGP umling circle hapo kajingelam usamla banroy walang kumu president lembat ki dukhot menta kasngi kila hiar shakate kashnong ban no sinyang de ki marba mardi ban kershan lem ya kate kalong ying kabadon hapding kijing habakren na kani kasngi na kaliang uba terban lingdo sketri shnong ko soma ulay thu bakate kalong ying ka day shisha ka bamat ikjing ka bakraw namar ka jingduk ka jingkerdu bat kum ka bor shnong kadang persyang banwat ikilat kilinti ban yarap ya kate kalong ying bikin yo ya ka ying sa bat kum juru ka bam kedi Presiden ke FKJGP Umling Circle Usamla Banroy Walang ulapan pawi ke jing sngo diaw mensim ban yoi bagate kalong yeng kahap ban mat ya kum kini ke jing bahadu baga kemi bagi khon kin hap ban sya thangan namar ke jing duk ke jing kerdu bat lo ongru bakum keseng kan seshimkhia kat bala kabor jongka ban wan ban yarap ikate kalong yeng hakisngi ki ban sawan Plat kayak boleh buan mo. Ni kau ni siap ai ngu yo boleh try kendat kena kesini ba ni la yo kum kena talat ban ngani kedu pok kena ka longjing jong ka way na ki longjing ba sing lam ong ba don sibun ki jing duna ni po sinong sungi te ni kong nga yang ne na kaliang kesnong muskat trisnong nomor bangal yo tikit ba urang ba sinong umlap re kena kesini te ta ga dau la pha yang bangan up ya mata kena program belengkot jong pi keseng penikong keseng ban pediang subhai pi gi dekat jong pi joka seng FKJGP nang kena po umling circle ta ki bala wan sang ne kasnong te ajing saya nang liang song yum ti dia dai berkene ke program jong pi te ngi su pan pau tang ka jing song sibun nak mata ka jing sio jong pi ya jing yu jong pi ya kene ka tam lagi kene ke longjing jong pi ni ki arngut sijur berkunjung obat kikun juki arngun de kisong ni ling rit de oi nak liang kisnong nak por support ni lai hakin tu kan pam ni ban ong ban ha wi dai bat kini skim kini kitero kin sayo san no de ban snano dia ka ying pa kambah na mata juki de nak liang jonga gam don sibun ban ong kene ka por de tang kejing kublai sungu yapi di parlok katam lagi kesang ke bekit nak mata ka kia kison jong kipai ba no snongก็กระทายนี่บอกเอาไว้แต่งไอ้สมุยพี่สวยสิ้นทางบรรดากันในกระจิงวันจุดพี่ทางในปชนจุดนี้บนวันปีมันทำเลยกันในการลงยิงจนที่นี่คือสิจุดแต่ทางกุ๊กไก่ก็เลยสิบ Abang kong nyemlak klem dai mu yo blay ani por berka situasi ber kanong hidap dari sumulung habani poi hakane kesnong soma Khubor district ka bahabro dalam pelan po konsumsi dari Bengali lari kemat kena ke jinlung ngamen sim haba ngasem bat tungku mat lari jong do ani por bagi semsha bagi mat saya jinjar do kena kata nang liang yung posjan unit sungi juga FKHP sama lain unit kalau pesung pesam ini kinyat sini kena liang jungi hawat nimla manai sibun dari tangga jenis nok tilang lembagi jenis trelang jong mimbar ke jungi
nak jinyarap mar keliang jong member jungi salak ban poi kumne mar kenjat kum mar bam ban kong te nak keliang jungi seng nim som kliti ni aj budin bat kaweru hin persangkat bala bingin sayarap kham hai syu akini kenjat si ban sawan la keliang habai dei kumno ban pen snal ne pen wandur ya gin gesem ha jini trelang bar gasnong e kam badang sa te tangita kenjat langsung ban pusung sagoiru ngakwa ban pusung ne yang ba kene galat pathai khubor ba kum kinong mikmat dijungi ba pertabat ba keren na gopor hai kam por campaign election jungki ba kwa ban kentiu di pait nang susnong jong konsumsi bat Jylla heru kunju akan turu igino mikmat bagian pai khmat ya kum gini ilong yin sisa i badon kam di jinyarap bat badihok banyok di jinyarap hakum gane kenti bat kapor ke bamta kum hagane kapor ni den kam bat ni frangsha ke jirap kum ta kan ni kwa ban penyo lane banyo no hakino gino gila jirap yang bagi di tenat sarkar ne tenat badai khmi bat pek ki nong mikmat ki singi na ta kadau kum keseng FKSP kamde tahang ne bakai rap handai hakaleng jom Jylla bat hari kesi jentia ju na ta kadau kapan poi sekum gini gilat thai khubor ban kwa amdei bangi kwa ban ông bên cạnh tiêu yang jong dei jing kwa ke jungi bangi kwa ban peni ba ki pai ba ru ki de ban yu i ke jing duna ba jing duk du ke jungi ba ka e ka daw jing duk du jungi na mar ki long yin long sam jungi haba ki tlot ki swai ki jinjar de society ka ba mat ya ka jinjar de di nang salang ngajak menteri kesi jungi ka hiardor na mar ka ta daw miso dengan tu saisin ba kum gene kapor ni ai jing bleru erpang ya yaki rong basnong balai don bentalang ane por publisibun pi bat kunjuru yaki media ane por balai don kalang bat dakini ki khubor ngel poi shika bakut tat hadu bangine syambiang khublei shibon